Wadidaw, wadidaw, teman-teman. Ekskavatornya bisa masak. Wow, keren. Ada mobil ekskavator. Dia bisa masak. Wow, sudah bisa goreng dia. Udah selesai goreng. Goreng apa ya eksanya ya? Wow, mobil ekskavatornya bisa goreng tempe. Wih, tempe. Keren. Wow, ekskavatornya bisa bikin sambel. Wow, mantap. Hebat. Ekskavator bisa goreng tempe, bisa masak, bisa bikin sambel. Wow, keren Eksa. Ekskavatornya lagi goreng. Wow, keren. Goreng dia. Wow, mantap. Eksanya bisa goreng. Wow, operatornya super canggih. Wow. Wow, keren. Ekstranya bisa masak. Wow, mantap. Wow. Oh tidak. Keren, 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 keren. Wow, sudah masak, yang sudah selesai digoreng taruh sini, kemudian dipindahkan sama eksanya ke sini. Wow, keren. Wow, mantap. Wow, eksanya sudah habis bikin sambel. Wow, keren. Wow, mantap eksanya. Wow, keren. Dibalik-balik sama eksanya. Wow, mantap teman-teman. Eksanya pinter masak teman-teman. Oh, keren. Wow, mantap. Wih, ini namanya Eksa canggih. Wow, dia bisa memasak. Keren teman-teman. Wow, bukan hanya bisa membuka lahan saja ya teman-teman. Eksanya bisa memasak. Mantap. Wow. Wadidaw. Kita ulek-ulek lagi sambalnya. Wow, ayo ulek-ulek sambalnya. Wow, wow, wow. Wow, keren. Bisa ulek-ulek sambel. Wow, mantap Pak Eksa. Wow. Wow. Wow, sambalnya jadi halus. Mantap. Luar biasa. Keren. Wow. Wow. Wadidaw, wadidaw. Wow. Wow, wow. Dia sedang membuat sambal teman-teman. Eksanya teman-teman. Wow. Ini baru Eksa yang canggih. Wow, mantap. Keren bener. Wow, it's the best. Wow. Wow, 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 wow. Ternyata Eksanya bisa memasak. Keren, keren. Wow, mantap. Eksanya bisa masak, teman-teman. Wow, keren kan? It's the best. Wow. Tonton sampai tuntas ya. Kita lihat aksi.
dari ekskavator memasak. Wah, Eksa memasak. Wow, keren, keren, keren. Wow, mantap, mantap, mantap. Keren memang, Eksanya bisa masak. Mantap teman-teman. Wadidaw tenan, wadidaw, wadidaw. Wow, keren, 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 keren.